Opštinu Vitina, odnosno privremeni organ, već 9 dana drže u blokadi meštani Vrbovca, Klokota i Mogile, istrajni u nameri da smene predsjednika Srđana Nikolića. Među okupljenima su ljudi koji su na ivici egzistencije, ali i roditelji visokoobrazovanih. Svi oni traže posao za sebe ili svoju decu. Svako od nas ovdje je porodičan čovjek. Imamo svako od nas sa dvoje, troje, više deca ovdje. Godinama tražimo posao, niko nas ne vidi. Odlazi nam omladina odavde. Apsolutno niko im ne pomaže ništa. I svi ovi ljudi išli kod njega tražili posao, od toga nema ništa. Šta im on kaže? Biće. To kaže. To. Biće, nema ništa. 80% ljudi žive u Srbiji, a primaju plate ovdje. Njegova porodica je u Kragujevcu. Samo on je ovdje, sa majkom. Imamo nezvanične informacije da dosta ljudi rade koje nikad nisu bili u Vrbovcu, ne da rade, nego nisu ni dolazili, ne znam ni možda ni gde je Vrbovac. Primaju pune plate, rodbinska veza ako ima, samo čuješ i vidiš neko počeo da radi, neko je na platnom spisku, niti ima konkurs. Međutim, posao nije jedini problem u opštini Vitina. Kivni su i zbog raspodele sredstava i pomoći koje pružaju organi Republike Srbije. Materijal su davali svakom. Mene ni jednu žvaku da se mi... Nije to da mi mene treba, ja sam dužna to ja da napravim, ali treba. Kuća mi je od šerpić pravljena, od žive cigle, ja sam go pravila. Tražila sam jednu letnju kujnu, ništa. A ljudima davali i prodavali. Sve pogrešno. Daje materijal ljudima kojim ne treba. Ne daje onim pravim ljudima koje treba da ljudi radu, da doprinesu nešto ovde. Za pomoć su se, kažu, ranije obraćali Kancelariji za Kosovo i Metohiju, ali odgovora nije bilo. Objašnjenje i uvid u platni spisak zaposlenih traži od predsjednika Nikolića, ali ni od njega nema odgovora. Mi od predsjednika opštine zahtevamo spisak da nam da iznesemo javnost, ko su ti ljudi, zašto oni primaju plate, zašto mi ne primamo porodični ljudi koji živimo ovde, koji branimo Kosovo. Odgovor smo pokušali da dobijemo i mi, ali uzalud. Srđan Nikolić nije bio na poslu, a nije odgovarao ni na naše pozive. Pošto smo kasnije saznali da radno vreme provodi u kafiću, uputili smo se tamo. Međutim, pošto je video novinare, a potom i nezadovoljne građane, Nikolić je pobegao kroz sporedni izlaz kafića. Evo ti, tu pored. Tu je se nalazi. Tu je, u sobu. Za radno vreme predsjednik gde stoji. Mi smo sad ovdje došli, naš predsjednik je bio to, ali je sad trenutno pobegao i sakrio se da kaže živu istinu. Beže od svojih građana da se suoči sa istinom. Sami ste svedoci da Srđan Nikolić nije na radnom mjestu, neće da nam se obrati i kako beži od kafića u dvorište, da se sakrije, da ne izađe pred kamere, da ne izađe pred nas, da nam objasni, da nam pomogne, da nam da odgovor na naš protest, šta će da se desi. I kako se vi osjećate zbog ovoga? Kako možda? Zgroženo. Predsjednik privremenog organa da bega od svoje ljudi, to nema nigde. Hoće li ovaj protest imati pozitivan rezultat po ove ljude, ne znamo. Oni se nadaju pomoći nadležnih državnih organa. Evo sad se žalimo da čuje i Beograd, ako može nešto da nam pomogne, Beograd, konkretno Kancelarija za Kosovo i Metohije, dobro, ako ne, moramo da tražimo svoje parče hleba u Srbiji. Zahtev za objašnjenje situacije u Vrbovcu zatražili smo i od Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Još uvek čekamo odgovor.